Anggo senja Jehovah napa muli rumah soya soya do si panukani. Anggo senja Jehovah naman ramut kon huda soya soya do halak naman jaga. Pepuho lang ondos bani Tuhan soya soya do na ibukani kiro kape mudo lang dongi bagas Tuhan soya soya do na ihor jahuni. Segala horjamu ondos pai Tuhan ganu pikiran mi ai bani Tuhan torsado ganu ban sai marondos mahita ganu. Segala horjamu ondos bai Tuhan ganu pikiran mi ai bani Tuhan torsado ganu ban sai marondos mahita ganu ondos ganu segala horjamu ondos pai Tuhan kena pikiran mi ai bani Tuhan torsado ganu ban sai marondos mahita ganu. Ai bani Tuhan torsado ganu ban sai marondos mahita ganu sai marondos mahita ganu. Jalananmu Yesus mah bain
Arian borngin sai jagama bai pandiloni Tuhan tain Arian borngin tonggon ma ondos ganupan bai Tuhani
janaman surat purgin, pitaham Tuhan apa urusanku. Bagas tanganmu au marondos hamnai batasi Victoria domai pau baham tangismu ase mandoring tondui hubam pardear layak doham Jehovah hito guham doau na doyukon lang meiring saku maluah au kumbani hasusahan pujian Tuhan janaman surat purgin, pitaham Tuhan apa urusanku. Pujian Tuhan janaman surat purgin, pitaham Tuhan apa urusanku. Pujian Tuhan janaman surat purgin, pitaham Tuhan apa urusanku. Pujian Tuhan janaman surat purgin, pitaham Tuhan apa urusanku.
sado kami golulu Bapa parholongi.
Hita halang na por saya by Jesus sing parduniaon parnagori atas do. Hita halang na por saya by Jesus. Halani ay hape patupu artami di surga hasonangan tongo ulang arta dunia hasai patupuhan asedas hitaban hasonangani tongo pangisolat to hita i dunia tokin hasa dogoluh ta ijo kut mama nangihon hatani Tuhani hata indo mambobai goluh ta. Sapuhur